Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaen da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Hintay ibasa ti Proverbio 3 bersikulo 21 ken 22. Anak ko, di mo pukawon ti kinasirib ken sirmatam. Di mo ipalupos a maikatdaken ka. Isudan to ti mangtet iti natalinaay ken naragsak a biag. Papagayam intay denggan ti maysapay a pakasaritaan a maitampok iti daytoy a programa. Dalan kinapudno ken biag. Didak man pakibiyangan nanang, aramidak ti kayat ko nga aramidan. Alicia, Sandak akasarsarita! apay akas to iti ugali da iti boridak ko. Pinadakal ko mat ida iti nasaya at asursuro. Nga maapay akas to ida ito nga anak ko. Inigan kan iti si Daem, tasaan ka nga minen a makikakaruba? Kasano nga umaya kat pasaray awan mo't kadwak dito'y balay. Kat no kadwang nakamot ni Alicia, num umay kay je balay. Adda trabaho na ngamin. Kinitak ti kaldero yu itay, kat kaslawan naglutluto. Ay, Dayta buridek mo, imbis at tulungan na ka, ikan nakapay kidi ti problemam. gagangay ti boridak ah. Apay nga minadi mo kaya ti agyan kadalan daw. Imbagi jay, tamaasikaso da ka na imbag. Ay, amumat, awan kadwa ni Alicia dito'y balay. Well ngam di nakapay amo nga isakit. Ikan nakapay kit din iti sakit tinakam. Jakpay kayat ti agkasar. Nang runa kat saan ka pa'y matana ka sagana. Saan ka di nga umdasan nga da permanente a trabaho? Kayat ko, jay adda balay kenlugan na. Mayornungan tanto dayta. Hay, jakpay kayat. Enjoy akpay ti biyag ko kas single. Ang Alicia. No kayat mo, mangbiro kalangan iti sabali nga ikalaysam. Tano siya, jakpay kayat. Agurnong kapay iti adong akwartam. Alice, Oh, apay, Donna. games ka matita computer mo. Kila makitkitam. Agtrabaho ka man kit di. Nakapila dagiti tao dita counter mo, oh. Kaasimat dagita nakapila. Ay, bay amida. Agsublidan din tun bigat. Anya, apay, di ka mabutang. Kaya't mo nga ereklamo da ka. Padasan da. Kaasimat dagiti nakapila. Nang runa jay lakay ijay, oh. Naggapo pa iti adayo dagita. Ay, aramidam ti trabahom. Di nakpakibiyangan ko nakmanin. Rabi ka manin asimbangpot, Alicia. Nakariing ka pa'y matlagayam, nanang. Nabanugak. Isa didak kasarsarita. Saan makakaturog? Talaga nga inururay ka. Nanang, mabalin ka di. Saan dak nga ururayan nga agawid. Saan akon nga ubing abasit. Natangan akon. Amukon ter aramidak. Iso asaan dak abanbantayan kan ururayan. Agda nagaklatakan ka, balasang ko. Nang runa pa itabalasang ka. Ay, maturog akon. Nabanubak. Sana tila pagtartarayan nyo Dito'y kayo lang. Ay, nagdadakkel dandag ito'y apo ko.
Grade 6 tayo inuuna, nanang. Kan kindermatan tayo buridak mi. Ay, kumusta nga ti asawam? Nai-promote, nanang. Isasaan kami unay na marigatan. Nasingpat ti asawam. Anak, Un gayam, nanang. Ni Alicia. ay, adapay iti trabaho na Uro-urayak, nga umay kumamat agpasyar ijay balay. Taibagak ko mga ipasyar na ka. Saan nga min anausam nga agpasyar ti kabsat mo, Lando? Trabaho, kan balay laag ti ayan na. Nasungit pa'y lakadimat. Ay, kasjay nan saa talaga. No kayat yo? Umay kayo langan agnad ijay balay, nanang. Apay-api nalubusan nyo asumrag iti silad ko dagiti anak ni Manong Lando, nanang. Inuwarawaradan dagiti gamit ko. Ay, pasensya kan, Alicia. Kakaanak kam dagita. Ay, oray pa'y! Limitado lang ang timabalinda pagay ayaman dito balay. Apay, anya manan ti pagapapaan nyo? Kasangsangpot mo, agong ungat ka manan. Ay, dagita anak mo Apay, di na kami kailiw. Ita kami lang mo ta nagpasya Ornosin nyo dagiti ginulo dagiti anak mo agamit ko. Pasensya kan, Lando. Ala, siya kon ti mangurnaos. Saan na, nanang? Siya kon. Basit lang nga banag dayta. May damdaman ti break time ni Alicia, Marvin. Agsinublat kami. Orayek nga raw dito yan. Di ka madanagan. Taibagak nga adda ka dito yung kantin. Mabit lang ta agordera. Saan ka nga order? Naka-order ako. Narigat ti office work ti gobyerno anya. Mabit lang, ma'am. Awan ti masnop a break time. Kasta talaga. Agpapada tayo. Mayat man ti date. Ha? Alicia, ako Itay pa nga urahin da ka. Agtugaw kan. No way. Ha? Alicia, mabit lang. Bayamon. Siya kunti makisarita kan kuana. Pasensya ka na. Maditirik na ni Alicia ang nakakita kada kami. Ay sus, nakabaso laksamot din. Agyaman akta sinong batang ti awag ko kan ka. Makaumaka. Aglobat ti cellphone ko gapo iti kaaawag mo. Apay, anya ti bagamaya. Amok agumurgura ka. Gapoy tinakitam. Nabayagan aluk-luk kwanda. Nagbidot ka, Alicia. Awanan kayo iti bain. Hello, Alicia? Alicia? Inidap nanti cellphone na. Di na kaya tadang ganti palawag ko. Anya nga tati aramidak. Ay nasaya at may nagbakasyon kayo dito'y ayan ni nanang mo, Lando. Unang kel, uray ado ti trabaho. Inkarigatan mi ti imay. Amuyo mat siguro unti kasasad ni nanang nyo dito'y. Agsaksakit gaya man, angkal. Kan kimutong pa yan. Saan ngamin nga asikasuan ti ading mo? Dayta nga ron. Makapungpung tutak mo ito iti dayta akapsat ko. Alaan nyo lagan ni nanang mo, ije balayaw. Kasi laang ditaw. Imbag kuma, no nasayata kasarsarita dayta akapsat mo. Kagura na mo't amin at tao. Adik, simrakan ti manager iti office na. Saruno. Iti dahito yung aramidak. Patyak ang maikat at dagos dayta dona. Mapukawan adagos iti trabaho. Inakon. Kat kasaritak ti manager. Oh, Donna. Si Kamat dayta. Kumusta? Kwa Marvin. Ay na, nagrigat taglugan no kasi nga agtudtudo. Pasardangan pa ititudo. Sa kanto agawid.
Tinasayat. Mapantapay di ta kantin. Ay, saanan, Marvin? Makita na tan tumanan ni Alicia. Ang mga nanyan tumanan ti Aramidan na. Ha? Anya nga min tinaramid na ken ka? Amom, winarningan nak ti manager mi. Tila impulpulong ngamin ni Alicia kan kuana. Saan na ka nung agtrab-trabaho? Day tala ka nung makichismis ti Aramida. Anya? Amok anobiam. Nga, apayakas jay ti inaramid na kanyak. Sorry, Donna. Ne, anya ti kayat asawan dagiti amaleta manulando. Maleta ni nanang dagita. Anya? Isurot mi ni Ije balay. Ije kanon ngagnad. No kayat na Saan na kayat? Gapukan ka. Di mo matas asikasuan. Panawam lagtan. Ken kanayon mo pa ingauntan. Kasaritak ni nanang. Saan ang mabalin a panawan nak ngagmaymay sa dito'y balay? Panawan nak, nanang? Kasla di mo amo ti ugali ti asawa ni Manong. Naglaing nga aguyaw, ken nagsadot. Nasingpet ni Brenda. Isuasaan ka nga agsao iti kasta. Makamu ka, no sumurot ka kadakwada. Kat parigatan da ka. Alicia, anak. Sursurwam ti agpakumbaba. Hay, siyak manan tinakitam. Bagbagam dagiti daddo mga anak mo, saan asyak? Masapa ti biyahe mi inton bigat. Kaya't mo asawan, talaga asumurot ka kadakwada? Wana, sursurwam ti agbiyak nga agmaymaysa. Barang makapagpampanunot ka, katagbalbaliw ka. Wan, kabaulak ti agbyag ngagmaymaysa. Ti awanan bain alalaki. Ikansal nakit din ti awag ko kankwana. Awagak manan. Dinak nga ta kayat akasalita. Kitaag man no asino ti saan amakaanos. Ti ko na siguro. Siya ti agpakumbaba. Ha, nung ka. Sika ti nakabasol. Iso asika ti umunang nga umasidag. Ada umawawag kanya. New number day ito Sungbatak nga tawon no saan? Sungbatak man langan. Hello? Donna, kumusta ka? Ha? Marvin? Nasayata na ibo sa isang nag. Wen, siyak na ito eh. Kumusta ka? Kwa. Kinasarita nak ti manager mi. Anya timbaga na? Imbestigaran da ka no asino kada kami ti agtrab-trabaho no saan. Awan tirong ba nga pagbutngam, Donna? Amok analinis ni konsensyam. Wen, day tamot ti pampanunutag. Iso saan ka madanagan? Agyaman na kiti concern mo. Donna, mabalin ka tinga kita ta. Diyak kaya ta madadaal ti relasyon nyo ka ni Alicia. Nadadaal ay na nabayag. Kat iso ti makagapo. Marvin? Donna, rumbang ka di ba'y nga ituloy ko ti panakirelasyon ko kenkwana. Kat marignak, ngawanan ti panagayat ko kenkwana. Anya? Inururay ka na ba yan? Nga minsan ka ngagpakpakita kanya. Naawagan ka. Di mo matsungsungsbatan. Nabayag mata na kayat ka akasarita, Alicia. Anya? Napatagtibagakan ka. Marvin. Alicia, agwin na swastan. Anya? Si kapay ti daganas na ang mangibaga kanyak iti kasta. Nagalas ti ugalim. Nagsarita kami kini Don. Dinadaal mo gayam, iti bosyo. Anya? Siyak pa'y itan tinakabasol? Idin to tada kayo timang lukloko kanyak? Awanan ti adu peso.
Amo kon tipod no agalad mo. Kat jak kayat tikaskan ka ama asawak. Iswala dingitak. Ngam agwin na swastan, Alicia. Pinagtitinulungan dakdag iti awanan bain. Kagurgura kayo amin! Alicia! Iti mapaspasamakan ka! Binuong buong mumut tandag iti gamit ko dito'y balayaw. Apay, ano pinapasamak? Naikata ko niti trabaho, Uncle. Awanin trabaho. Anya? Imbreak na pa yan, ti kaya nayat ko. Ay, Pinanawan nakmat ni nanang. Apay, Uncle. Anya ti problema kanya. Taamin nga ipatpatag ko kat panawandag. dahita ti amirisem, Alicia. Amirisem, no anya ti makagapaw. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday to you. Birthday Ayun, naman. nagado, tisagana ita apa nagkasangay ko. Una, kan nagadupay a bisita yung nanan. Ay, itala ang amarik na, tiragsak, iti kastoy a birthday. Kung gayam nanang, picture mo kano. Alain da, pang Facebook. Lando, baro. Ne, apa niya? Aglo ka matan, nanang. Malapdan tirik na. Malagip ko ngamin ni Alicia. Malagip mo. Kat binanto pa'y malagip, ti aldaw ti kasangay mo. Umaymat ano kayat na? Kumusta nga tanti kasasaad na? Saan ka nagpanunot iti kastana na ragsakam kit dito birthday? Kita man. Nagpintas tinangipanan mi kan ka arisor. Lando, adag tuk-tuk-tuk. Lukatamman tiri daw. Ay, awanda. Siyak man lang ti mapan mangilukatay na. Nagrigat ito magdaraya. Nagsakit ito mangko talaga. Ay, umayan. Ay, Alicia, nanang. Inarakop nakmatan. Imbag man tayo may ka. Kanapay nga agsangsangit ka. Pakawanan na ko mananang. Naamiris ko dagiti ado abidot ko kada kayo. Pakawanan da. Mala, umay ka anak. Umunag ka. Dito'y unag. Magsaritahan ta. Tinasaya at ti kababalin na, kaayayo ti Diyos, kat bendisyonan na. Ngam no dakas ka, lakamom to ti ibongan na. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok iti dayti a programa. Dalan, kinapudno kanya. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo an